MC wa ward Atimau Martin Kemathi kumburi na iteterete kumania nawe kwithirwa ateingite wira nebore ekirire akariba ward yawe akiuga ni onto ikurari na ntangurutano gatigati ka MCs na ngavana wa Meru. Kamburi ugite nyuma ya thiri na kinyango ataniro guchokera nande na ikete mendekithia Jamirandi mwanya kire ngavana wa Meru na kwina weru mbere mawira kirigia na Nteto Nkuruki. Martin Kemathi Komburi uria ni MC wa ward Atimau gicugone kia Buri na asumirite na kuwa mawira na jonthe jaria ekire akadigitara campaign ni ndiejete kujaritithia ngugi na kujaingi jonthe amwe ni barikite na kugwatanira na ngavana Kawira Mwangaza na kwambire wiki maendekithia kiriwe kurari misukumano hapa na pale ikurari na kurega kuiganua katikati getu na ngavana, lakini mwankira aria tukinyite iturikitie kugwatanira na iturikitie gwika mpatho cietu rutere na twauga ati atukwenda gwitira antu ba Meru ngugi na uni mono antu ba Atimau na mbwire antu ba Atimau inteto inyingi mono ndabwirire igitara campaign nyajara jonthe ndabwikire na mobatu jenu jonthe no nkujarikana na ntoriru ijo na ntuku ithirite twitite guchirikava na twitite kuthithia maendeleo o uria turauga ati kaende na ndi maendeleo kaende na turiuga maendeleo kabati ngavana wetu ono ntubwetu agatugwatira na iturarikiria kurikanio na ndi twambiria gwita ngugi kona cionthe. MC Komburi aruga thina ya rujere rumirite akari musino ya Atimau kwa igitare raja ni bamirite kumisiura ntaira na njira cia gucoma mbere ya gukinya ndojo wa mwana kuthingatira ithima bia ruji bire bienje igitare wathani buthuru ende bingi bia bitaguna akari amwe na kwithura kandarathi bari irwe mbesa na gucietera ni thirite ina thina ruji mono sana aja Atimau town na Atimau municipality kenda tumba gwita na mbere itukugwatanira na stakeholders bangi bonde bare bombo tutetheria na gintu kia mbere mikakati ira tuthithitie ni gwakikisha ukeja kwithira no tuone pipes gintu kia mbere ukeja kwithira no tumbe kuthagana ruji kuma na angi kuma Mauro tugahakikisha tukujukia ruji ruu na twajukia ruji ruu tukinye kwa gintu kia mbere gikethira gigu provide pipes gintu kingi kia biere itunjite boreholes imwe cienji shonde mono cienji boreholes kenjwe kauma ontanta ithatu contractor bageta turiuga kithirikari governor Kawira Mwangaza guti project ikathithwa shonde kairi ojoria turikitie kwaraniria na inywe netikiritie na kwa contractor uria wonthe ukaewa ngugi twethia ne kwenja borehole enja athithia ngugi shonde jaja turungi ngwitikia bugategera kanini ni are borehole irio na borehole itumba gu provide roje aja inya roje ru utemanyanga kayomere kana kiethithiria atia no ntucienjirwe iguru itenjero kuringana na ora ibatere kwa uturiuga kithirikari ya governor ni mama kira gikethira kiyo gintu kia mbere gwakikisha contractor hewa ngugi ethithia kuringana ngugi na standard ire ibatere no tukariwa kinya atithithitie ngugi to the standard ire ibatere kuthithwa kwa gintu kia mbere tukethira tukiongaira bowl tukongera bowl ndene Atimau twakikisha at least tukugia no bowl interaigire ikomba gutu serve aja na tuga provide nya pipes through our effort na tukithikwa na nya farms ira ci around batutetherie batu tuone bowl na tuone pipes cia kuthagana roji ara tumba kuthagana. Nkuruki Komburi aruga na arikite na gwike maendekithia ya kwagirithia cibitari Atimau level 4 cibitari nene rere wandi-ini eu ende kumane na wagiba mautungata mwanya ja gitumi akari bathangika gucoma mautungata ja ugima cibitari ni ciantu kiumbeka na gwita kaunti muturi araikipia ndeto cia gukiria Atimau level 4 itwika level 4 thai itwira level 0 turenda itie mwanka level 4 utikieri there ni ria yumba gwako inya mochari mbere wondi ite wondi utikieri there kario level 0 na eturenda itie level 4 na bo ibura turikanitie na governor na itututira yo Atimau ithire ina cibitari tutige kundepend ge cibitari cia Nanyuki ajie beto muntu ajo gukano ete akona ndawa aria kwambuge giukui twinthe tubatere kwithira twitetaira maendeleo na ijo tutetera ngavana wetu erindi inywe gututethia na oni Kemathi ja oni MCA wenu kinya undi nyuma yenu kwa bukaigwa bwina wasiwasi na itwitite kurita ngugi uria batere na tugahakikisha kila mwananchi agukinyirwa i maendeleo kuma kanga itankando mwanka mukuri mwanka Rugirando. Reportera Weru TV weekend kuma Atimau gicugone kia Buri mbita mawira kirigia.